Bobedi Qebo Mamba le Fortune Matsane ba hlole ba tšweletše pele ga kgorotsheko e fela go bogo se go a dumelelwa go bontšha difatlhego tša bona ka ge ba se ba amantšhwa le melato yeo. Seo ke ka ge mošomo wa go hlatha ba latofatšwa o se wa phethwa ka ge bao ba bone go tiragalo yeo ka mahlo ba be ba le nageng ya Jeremane. Mamba le Matsane ba lebagane le molato wa polao, maiteko a polao le maiteko a go utswa sefatanaga. Molato wa bona o šutušeditše go ya go la boraro la bekeng yeo e tlago go dira kgopelo ya beile. Go le bjalo dinyakišišo tša maphodisa di tšwela pele. Matsane and Mamba, they are still our suspects in connection with that case of murdering a German tourist. And we hope that we'll get something out of it, but we will continue with our investigations. And we haven't closed the chapter of investigation. We'll continue to investigate. As much as we get information, then we'll continue and arrest the suspect that we get. Ge maikutlo a Keresemose a batamela, tshireletso ya baeti ke yona tlhobaboroko. Go ya go romela maphodisa mafelong a wa tumilego ka bosenyi gausi le mafelo a boeti. We have just launched the Operation Festive Season, which indicate in terms of the magnitude of resources that we are going to deploy in various areas. Of course, yes, the issue of tourism safety, it is a concern. Then we'll deploy more members on the areas that we know that they are affected by this kind of situation. Maphodisa ipileditše go setšhaba go šomišana le bona go fediša bosenyi. Go golegwa ga bagonolo ba go tliša palomoka ya bagonolo ba bararo molatong wa polao ya moeti wa ka Jeremane.